iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiyoman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Isu matlagaya man nagbayag ka anang ilukat iti ridaw. Adagayam sa ngailim. Ay, wen manang ni Ananias. Ananias, ni Badet, kapsat ko. Nay magarabi iyo, manang Badet. Agararem ka kadi iti kapsat ko? Kuha. Apay adi ka makasao. Agsarita ta rin ton Madam Damarodesa, ha? Agi na naaklabi iti kwartok. Napanugak unay. Ay, nakadado trabaho di munisipyo. Sakit pinaebanak ni Mrs. Rubio. Napatit tinagsaritaan mi. Ay, ditan. Istriktong sakit iti kabsat mo eh. Ang mga napawilan na kang agaran kan ka. Dudwa kami lang ang nga kapsat. Sa ititawan na 30, saan na pa yan napadasan tinakiayan-ayan? Kastagayam. Sino mo ti Mrs. Rubio yung ipagbagana? Ti ka di asawa day di Mayor Rubio? Iso nga paiso. Naimbagdang asawa. Gapo iti scholarship program day di Mayor. Naituloy ko ti panagadal ko iti koleyo. Naimbaga talaga day di Mayor Rubio. Sayang lang. Gapot na natay, gapo iti atake. Rodessa. Nakadayo tamatin iti saritaan. Da ka di mo lanamnama kiti panagayat ko kan ka. Tsaka mo, Ananias. Jack masinuno no anyaray ka marikrit na. Mabalin tamat latatag pagayam san ka di. Saan na ka maawanan iti namnama? Ipanagnak ko tinapod na panagayat ko kan ka. Katsapay ko ma. Tamagunod kung tumat lang tinasamit awan mo. Imay gayam dito ni Badit mama. Apay asan ang nagkuyog kini Rodessa? Kalpasan ti panagkapuna iti munisipyo. Nagdiretso dito balay. Isuasan na kadwa ni Rodessa. Sana bali mama. Lapan ko lang ang pasyarin di balay da. Kursunadam ka di ni Rodessa. Saan ko lang ako sunada mama? Ay ayat ko na Sana ka mas daaw. Nasingpet ni Rodessa. Napintas kin masirin. May sa kadagiti scholar iti ni papang mo. Naimbag ang mayor na di papa. Ado tinatutulungan na. May sa ni Rodessa kadagiti natulungan na. Iso ano agaram kagankwana. Awan tiga po na asan nakangayatan. Sapay ko ma. Hawan gayam. Nagsarsarita kami kin ni Atty. Franco. Kaya't nagagtandem kayo inton eleksyon. Sikati agtaray a mayor. Mama, awan ti ambisyon ko iti politika. Ipamaysak lang timang tulong kada kayo amang imaton kada iti negosyo tayo. Nay, may nakbat dinaron dito'y talaon. Saan ka kadiya sumbra kiti trabaho? Madamdama tatang. Oh, awan ka di matang ti parikot kadagiti pagay? Awan, amom kapigsada nga gipi. Awan pagirasinan ngagtungro, wano anyaman na pasat akumpat kadagiti pagay? Ay susawan, nalabon ti danom kadagiti kinuleng. Katsapay kumata sa nakapten iti sakit. Iso ang masapo na masigod tatang. Kat no adaman madlaw yung asakit dagiti pagay, ibagayo adagos kanyak, ha? Siyempre, siya pa ikikunam. Ni, manang Badet, saan ka kadiamangan? Makaanay ka din ti panagkapim? Amo matngawan ganas ko ang mamigat. Agure ka.
Saan ka nakasarita di rabiitan na iturog kumatan? Manang, Agar-aram pa di kang kadayjay nga Ananias, ha, Rodessa? uwan manang. Saan ko ngayulbot ka? Awan mo tidakis na nagaram kanyak. Anyat kinataw dayjay. Manalon kaya mana. Ngam nakaturpos iti kuleyo. Kinadan na talaga da pagtrabahuan na. Nasingbot matlaan. Amom, jak kayat ano asino laditan ti pakaisagsag makam, Rodessa. Kaya't da ka nung kasarita, Mr. Robio. Anya ka diti may pay ko kada kayo. Rodessa, Harold ko namlatan. Awisin ka kumaamangan iti restaurant, kalpas iti trabaho. Anya? Sabay ko mata, di mo payan dito kidaw ko. Ang nervyusak matan. Mabayin ka kanipela kanya? Idi si bibiyag pa'y dadi papa. Dantani ka na yun nga da kay Jebalay. Aging gaita, kat umay pa'y lang ni manang mo badit. Kat noon niya lang dito, ti pagsasaritaan ta. Sige. Mabain na kamang paay kada kayo. Datalaran ka di? Wen, kayat ko, tuwa talae. Sige, Rodessa. Mangan ka laeng. Sir, Harold. Agnervyos sakit pa ng buybuyam kanyak bayat ti panangan ko. Nakapimpintas ka ngamin. Huwag gayam. Bayam ko mang nga matmatan ka. Ha? Adda ka din kaayan ayat mo, Rodessa. Awan pa'y. Ado ti agar-aram ken kasan ka di. Sa bagay, saan ako na mas daaw? Itinita kinapintas mo. Ado lakit ti tinakayawan ken agkurno ken ka. Nasingpet ken masirip ka pa eh. Si kamanan? Ni Rodessa ka di ti gagaram? Saan pa si Mangpet? Inyawag na itay kanyak nga inawis ni Harold amang rabiida ti restaurant. Kasta ka di, manang. Tumanon ka. Sumra ka. Tapno na saya ti panagsarita ta. Amang ano kayat mga orayan? Amang ano mabayag pa sumangpet, manang. Day tatidya ka mo. Amang ano kalpasan ti panang rabiida ti restaurant katagpasyar da pa. Baliwag ko lang ti umay. Saan ako nagbayag? Mabit man laan. Da kayat ko adamagan kan ka. Nabayag ka din agar-aram kay ti kapsat ko? Nabiit pa manang. Numabalin, saan ko akayat apakibyakan ti rikna ti kapsat ko? Ngam ti maibagakan ka. No saan mo may karikanyak ti kinatalgad ni Rodessa, no kas pangarigan ta ayatan na ka. Lipatem langan. Ay, Kapampanaw laang ni Ananias. No naoray na kakuma, mga no nagdanon kayo dito balay. Manang, amo na ka diyan ni Harold ti kadwa. Amo na, ibagakan ko ana. Ngam saan na adinamag no anak day di Mayor Rubio. Apay ka di, Awan manang. apod no kaman kanyak, Rodessa. Adda ka din relasyon nyo kani Ananias? Awan manang, sa anak pa'y anak kaikadang. No bilang, asino ti pilyam kada Ananias kan Harold? Saan mo't nga agar-aram kanyak ni Harold, manang? Anya nga ron ti kahit asawan ti panangawis na kan ka ngagpasyar. Awan amo ka kay papananday jay, manang. Malaksid laang. Iti panang dayaw na iti kinapintas kan kinasirip ko. Awanan ti sabali pa ngayon bagana. Naragsak ka si Mangpet, Harold. Ada ka tinapintas, ngay patamag mo kanyak. Naragsakak, mama.
Tanawis kinuro din sa nang rabiti restaurant. Kat, naipod naman ti panagayat mo kan kuana. Saan tayo, mama? Narigat mo't ano kilaatek? Manado kumangay. Sigurado nga klunan na ti panagayat mo. Mama, kayat ko, ano aklo ni Rodel sa ti panagayat ko? Gapo tayo ayat anak. Saan kit ti agapo iti kinaimbag anay pae dahil di papakin ko ana? Talaga gay malakalat tayo ti day di papang mo. Wan kayam, kuyugan na kamang sarungkar ka dagiti katalunan tayo inton Sabado. Sayang agpeso niya. Nung nauray ka kumaidirabi nakita ka kuma. Ken, amangan na nagdanon kayo kumakan ni Harold. Baklang siguro di Harold. Nang ina restaurant tinangawisan na ken ka. Wen, baknang. Nasaya at pa'y ti pamilyada. San mo ka di nga maamo ni Harold? Anak day di Mayor Rubio? Anya? Nukas ta. Baklang kan nabilag ti karibal ko iti pusong. Diya ka muna dapanggap ni Harold nga agaram kanya. Awan pa'y mo tin pagpagana. Sa maysa. Nasingpat ni Harold. Imala iti day di amana ang mayor ang nasingpat. Anda nagsarado nga kotse. Tanya, Ah, may saan na pintas abakat ti dumdum sa agin. di Mrs. Rubio. Isaw na di Mayor Rubio. Wen, isungag pa isaw. Nalawa ti dagada di ti lugar tayo ang mataltalon. Talon na ti daddo maasuksukayin tayo. Amok tatang, ang man manood asumarungkad nito Nah, kadwa na gayam ni Harold. Indarasin, sa batang taida. Pantang, Madam! Mrs. Rubio, naibagal daw yo. Kastamat ka na kayo. Kadwak ti anak ko, ni Harold. Ah, Sir, maragsa ka na mamukan ka. Siyak ni Ananyas. Kumusta, Ananyas? Istong, dahil ka di tayo anak mong agriculturist. isungag pa iso, madam, iso. Agriculturist kagaya, Mananyas. Inkuyog na kay mamariti lugar tayo. Tap na makita na gini talon, napanawan na di papa. Ken, mapasyal kayo mata na katalonan. Nakada yung tilugan da Sir Harold kan Mrs. Rubio. Gam nakabuleng-leng kamay laeng. Anyaya ti pampanunutam. Aday pudlo kada kayo, tatang. Ni Rodessa pagraywak. Nakapagturpos iti kolehyo. Baban iti scholarship program na di Mayor Rubio. Kan kasla da panggap ni Harold nga arman ni Rodessa. Anya? Karibalam ti anak di Sigo da Mayor. Ay anak ko, saan mulangan nga itultuloy? Tatang, Madlaw ang nasingpat ni Harold. Imala iti di amana. Kanbak nang da. Kalpasan na, makitaltalon tayo laeng kadakwada. dahil tangaron ti pagkaribukak, tatang. Kumita ka laangan iti sa bali, tapnosan kanto lang ang masakitan. No bilang ipaypayso ni Harold nga arman ni Rodessa. Kat isa ti pilyan na. Awatag, tatang. Awatag kasi papuso ti panakapaay ko. Dahil ka, ti lalaki. Bagusto ti naramid mo, Harold. Naragsakan, nakasingsingad ka nakisarsarita ka dagiti banalon. Mama, saan na kaya tayo di papaatagi basitin na nakurapay? Asidagtirik na ni Emilio kadagiti manalon. Kaduan na manalon tinangibutos kan kuana. Kat napinta sa pangrugyam dagiti manalon. Dahil ta katimanin ti pagsaritaan tayo, mama. Ulitik man yung ibaga kada kayo.
Awan ti ambisyon ko ato mapog iti politika. Ngam pasad na nakapagtulag kami kin ni Atty. Franco. Lading itek mama. No kayat na. Tulungan tayo lang iti panagkandidato na. Katalunan na kayo gayam da Mrs. Rubio. Kat, kumusta mo't nga iti panagsarita yung ka ni Harold? Nasingpet, ken naragsa ka kasarasarita. Madanagan ang ngarad. Anya, ti kahit mo asawan. No bilang agaran kan ka. Ang mga no isa ti William, Rodessa. Anya? Katawan na aramid ko. Awate kasi papuso ti panakapahay ko. Oh, Harold, si Kamat Gayam. Dumanon ka? Aranyas? Sika? Jak dam naman nga agdanon ta rito balay da Rodessa ken manang balit. Nagamam mo kayo Gayam. Nagkita ka nagsasarita kami. Idinapan kami kini Mama Ijay Talon. Naimbagman tamo ni Ananias sinararamid na. Isun tinagpabusoy. Tapno may kan matitigon daway ni Harold. Manang patet. Panag ko na, sanak laki diya nagbidto titi panang ipapan. Ada plano ni Harold na agaramgan ka. Nagsarsarita kami mutlaan. Awan mo ti imbagbagana, no dilaan ti sang kadayaw na ti kinasingpat kan kinasirib ko. Napintasa ka no, Manang. Kat, anya ti kayat asawan day ta. Manang, saan ko apawilan, no kayat na ti agaram kanya. Kasano ni Ananias? Manang, bak ng unay ni Harold para kanya. Anya nga tanti pampanunutan ni Harold. Sigurado, agatap nga agar-aramakkan ka. Agpada kayo lang nga dakarbangan ng agayat, Ananias. Anyam, ad-adda amay ka rin ni Harold, Rodessa. Saan mo kumangibaga dayta, Ananias? Ngamin, as-asidid ka dito'y puso. Agpaiso ka di tinangag ko. Apay na ita sing-sing. Anya ti kahit asawa na ita. Dayto'y asing-sing, titanda ti pamatag ko ken ka, Ananias. Agpaiso ka ni na ito eh. When, ay ayatin ka. Agyaman na. Maragsakan na, Rodessa. Ulita. Dayto'y asing-sing, titanda ti pamatag ko ken ka. Diyak mas maalang ti kinaragsak ko. Ano, rumbang ko maasak ti mangisagot kan kay ti sing-sing. Kaibatugan dayto'y asing-sing, ti si bubukala kinatawag. Kat iti panangyusong ko iti sing-sing iti ramay mo. Kaipapanan na, ti panangikot mo iti pusok. Rodessa. Ipatid mo kumaday ito yung sing-sing, Ananias. Di mo pukpukawan. Ket nung mapukaw mo dayto ay. Mapukaw mong tumatan, ti pamatag ko ken ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kayat asawan day toy. Apay ang nagkuyog kayo kini Ananias, ha? Dinanon na kaya pagtrabaho ha, Manang Badet. Ket inawis na ka nagpasyar. Intulod na ka nagawid. Anya? Oh, Ananias, dumanon ka pa lang ha. Uray saanan. Uray ka na itulog ka matay. Amangan mo kaya't mo pa'y kaginana. Agpalamis ka pa lang. Agtimpla ak iti juice. Uminom ka pa'y. Inton maminsanan. Saan mo napilitan no saan naakay at Rodessa? O sige, saan akong nagbayag. Agananad ka ha.
Sige, Manang Badet. Sumaragak mata na iti kwarto. Anyati ko na mananyas. Kaslajak mamati ngay naklon ni Rodessa ti panagayat mo. Kaano pa yan nagsawa kiti saan nga pudno kada kayo, tatang? Una nga, Apay, pampanunutag lang nun yan to, ti pagtungpalan ti ayan-ayat yung anak ko. nakaturpusak mo titi kurso? Nagtatrabaho ak? Kan may sa, itay lang inaklon na ti panagayat ko kinukuha na. No, may papanit ti kasara. Adayo pa yan dayta. Gamsana kasta, ti kayat ko asawan. Amok matkat di ngagbalin ta problema mi ni Badet akabsat na tatang. Isu dayta, ti problema ngay bagbagak. Saan tayo pa ila panunutan dayta tatang? Diyak kaya tamatong day ti kinaragsak ko iti panangaklonen ni Rodessa iti ayat ko. Tadlaw ko nakasilaw ka pa ilang ti kwartom. Sana nakatrangka, isa simril kaklatan. Ada ka din napatangi bagam kanyak, Manang. Kasla kaya't nakaliklikan Kalpasan ang nakatalikod ni Ananias. Nagdadaras ka mo na simrek dito kwartom. Manang, Amom siguro pagdamagan ka, no apay nagkuyog kayo kini Ananias niya. Agpudo ka man kanyak. Manang Badet. Awan mo ti dakas na no kumuyog akyan kwa na. Ngamin inawis na kang pasyar. Ang mga no panunutin na, nga danamnaman na nga ayatem. Wano, agayan ayat kayon? Kasanungatan. Laglagi pang protesa, ha? Ni Harold tirumbang apaki ayan ayat ham. Laglagi pang data. Kasanong nagpaiso na maaman ni Manang maabadit nga ganyan ayatan. Kat saan mag-apabor iti relasyon ta? Ananias. Apay nagsinay ka? Basta laglagi kong kumakanayon. Ay ayatan ka. Ket ipatig mo kumadayta pa nagayat ko ken ka. Ikarit, Saan mo kumapukpukawan ti singsing? Taday tati tanda ti panagayat ko ken ka. ipatig ko dito eh. Kasi ti panagayat ko kin ka. Saan mo pa yasin ang batang ti saludsud ko? Nakasagana ka kani amang sukir iti pagayatan ti kapsat mo? Gapoy, ti ayan-ayat ta. No saan mo kabagla na mapukaw dayta singsing? Ad-ad dapay atsak kabailan ang mapukaw kay tipiak ko. Agyaman na. Sana kabailan ni Manang Badet nga ipaay ti pagragsakak. At akin ka ti ragsak ko, Ananias. Maragsa ka na karagdan ang nagkukin ka. Ikarit. Agbalinak ang natibgar amang iruper iti ayan-ayat ta. Naggapo ako iti pagtrabaho ni Rodessa, Manang Badet. Awisa ko mga agpa siya. Saan ko anadanon? Anya? Saan mo ka di adinamag kadagiti ka opis ni naan na no sa dino tinapanan na? Saan ako na nagsaludsod pa eh. Impagarop ko no nagawi din. Awan pa'y man. Ha? Napanan na nga ta. Amang ano kadwa na matagiti daddo maa ka opisinaan na. Kat napanda pa'y nagpasyar. Ano, napanda nga tayo iti mall. Uray manangan. Amang ano mabayag da pa eh. Sana bali. Inton maminsan langan. Ibagam tulangan ng imayak. Katday tati paglitlitayam, Harold. Talagang sakit di nga agayat ka kin ni Rodessa. Panggap ko pa ilang ti agaram kinkwana. Saan ka mapapalaw? Napintas ni Rodessa. Nasingpat kan nasirip. Awan ti raso nasaan na ka amaaya. Ngamnoad ang kaya nayat na.
Awan ti mabalin ko, mama. Ha, ipalubos mo, amaunanda ka. Laglagi pa, anak nakatisigod, amayor. Dakkel ti utang da anay bag-anakam dagiti nga agkapsat ti pamilya tayo. Kayat ko, no ayatan nak ni Rodessa. Awan iti kondisyon. Ayatan nak, gaputan na pudno ti panagayat ko kinkwana. Lalaingam nga rada, iho. Wen, mama, ipasnat kon ti agaram ko ni Rodessa. Apay nga itakalaan, Rodessa. Among ka di nga may ni Harold iti opisina yo, tapno awisin na ka kumangag pasyar. Manang padet. Di amo na, madano na ka dito'y balay. Ngamawan ka, napanam. Kuha manang. Apay di ka makasumbat. Agpudno ka man kanyak, Rodessa. Di mo ibaga akadwam manan ni Ananias. Kasalungatan. Ano ti baga ka ni manang? Tsaksamatan makaulpot ken ko na. Oh. Agpudno ka man langon kanyak, Rodessa. Ay, kuha manang. Dagiti gagayam ko aka opisina at tikadwa ka nagpasyar. Jakmat nga min amo apasyaran nak ni Harold. Kalpasan na nagapo ka dyan munisipyo, nagdiretso ak ti balayo, Mrs. Robio. Amangan ko nak no, napatag ti bagayo kanyak. Agyama na tapinatgam tikid daw ko ayay mo dito balay. Saan kayo ang mapagkadkadan? Dakal ti utang mi ngagkabsat kada kayo iti day ti Mayor Rubio. Nadanon mo't nga ta ni Harold ti kapsat mo iti opisina da. Kat napatganti kalikagom na aba ipasyar na ni Rodessa. Wen kat nga ta? Dahil ta tinagpayabakan ka. Mariknak tinapalalo a panagayat ni Harold kin ni Rodessa. Anya? Nasingpat ni Harold. Agpadadakin ni Rodessa. Agbagay dalakit ti. Anya nakit din aragsak ko. No, adda pa kay karyan ti kapsat ko iti anak yo, Mrs. Rubio. Amoy mat. No kasano ti kinakurapay mi. Napalaro ang ragsak ko. Tanay kanak man ang itigundawa ay mapasyar ka. Agyaman aklaunay. Mababayinak kada kayo. Manang Harold. Saan kang agbahin kanyak? Kaya't ko ana asidag tirik nam kanyak. Anya? Saan aday ito iti umno a lugar? Apang ipudnok kinta. Ngimsapay ko mata maawatan nak. No ipudnok ti panagayat ko kinka. Ha? Rodessa. Ikarik, ano ayat anak? Saan kantong agbabawi? Gaputan na pudno ti panagayat ko kinka. Nakaragragsak kamot adimtang. O anya, naipasyar mo ka ti ni Rodessa. Saan ko lang ang naipasyar, mama? Naipudnok pa yung ti panagayat ko kinkwana. Apay nga katawa kayo, mama? Ay, maragsakan naklaang iho. Amog, magunod mo ti panagayat ni Rodessa. Di talaan, nakadakayan ayat na. Mawanan kan samat ta natago si tinamnama. Sigun ken ni bate, awan kanupay ti kayan ayat na. Agar-aram nga tapela, niya nga niyas kinkwana. Maag ni Rodessa. No paayon na ka, kat sa bali ti pakiayan ayatan na. Natalag kayo launay, amabali na kayat nakmat ni Rodessa. Siyempre, saan ka lang abaknang? Nasingpat kan gwapo ka. Nasirip ka pa, iho. Ngasingpat day di papa. Saan na kayat? Apag panakkel tayo, ti kinabaknang tayo. Dakkel tinaitulong tayo di papang mo kadagijeng agkapsat. Mama, imbagak idin kada kayo.
Kayat ko, ano ay atanak ni Rodessa. Gaputa nagtaod iti puso na, ti panagayat na kanyak. Awan iti kondisyon, saan ang mapilpilitan laan. Madlaw ko nga ano si Isen ka manipod pa'y dimteng ka, Rodessa. Anya, kumusta ti panang ipasyar ni Harold ken ka? Nasayat mo at manang badet. Hmm? Ibagak matagan ko na ti panapipudno ni Harold kanya. Anya, impod no na ka diti panagayat na ken ka? Ay, kuha mana. Amok, dakkel ti panagayat na ken ka. Saan nakakuman nga ipasyar, noon panagayat na ken ka? Ganun kaya, nagkapo ka di balay da Mrs. Robio. Kat da kayo ken Harold tinagsarsaritaan mi. Manang, Pabor ni Mrs. Robio asik ka ti makaayan-ayat ni Harold. anya? Ba nagkapakaragsa ka launay? Nagasat ka, Rodessa. Wan, nagasat ka. Tasikat pinili ni Harold nga ayat. Makaayaw aboy-boyain ti kinabunas ti panagdak lagi ti pagay tatang. Adapin muskol ti panagdipida, hindi na abunuan tamanan. Dumalaang kan pagimbagan na numay siyang agriculturist ti anak mo. Nawan lakit di ti trabaho tatang. Tulungan kayo di ti talon. Kabalak pa'y margidi. Nandulak pa'y paro. Kita ba ta? Ne. Sino ta kinulugan ni Tidayjay? Kasla ni Harold mat na jay. Oh, ni Harold ngagpaiso. Ang may samat. San naman akadwa ni mamana? Manya nga tatigagara na. Mabit lang tatang. Ang mga anod na napatag ng bagal ni Sir Harold. Talaga na imbag kayo tiday di papang mo, Sir Harold. Sayang lang, tanatay ka po iti panakatake na. Kinapudno na tata. Kayat ni Atty. Franco nga agtandem kami inton sumaruno nga eleksyon. Anya? Mayat! Dakil dinamnamam ang mga bak. Padamday di papang mo na yung baga tao. Awan ti ambisyon ko ti politika tata. Ah? Ipamaysa kailangan ti mang tulong kini mama. Ang mga sikaso kadagiti negosyo mi. Sige sige. Ituloy yung lang tagsasalita kinin anyas, tada pa panak. Pudnuti ko na ni tatang, Sir Harold. Dakal tinamnamam ang mga bak nukas pangarigan. Makatulong aklat ta iti sa bali awagas. Sana ka makapagbayag ananyas. Pimasyarak lang. Ano ti ko naman anyas? Pimasyar iti balayo ni Harold? Wen, ngam sana nagbayag. Nakisarsarita labi. Ada ko makayat ko ngay bagakin ka. Saan ko masabali ti pagawatam, ha? May papanikan niya. Saan ko kumapakabasulan ti susurot ko manan ken kuana? Anya? Jak namin kaya ta mabaynan. Saan ko maharumbang? Tagayan ayatan. Numuna ta. Nagpudnumat iti panagayat na kanya. Kasano nga tita? Pangasim. Saan ka kumangagpanunot iti sabali? Ngamin, si kamot ti ayatan. Ay ayatan ka matunay. Ngam naimbag atao ni Harold. Kan bak nang da. Saan mo kumatagibasitan ti kinataong? Jak malikli ka na panunutan na ita. Anyalangan ti sawan na. Numaamuan na nga agayan ayatan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbag ta nalagip ko adagos. Kat sinublik da ito kwintas iti kwartok.
Nanginatiing gatang ko iti daytoy. Saan ko pa'y akayan ayat? Napanunot kong isagutan. Ni Ananias tirimwar iti balay dagiti agkabsat. Sinaruno ni Rodessa. Naginigam da iti ima. Anya ti kayat asawan daytoy. At tinasayat pa'y darasak ti lumugan iti kotsek. Sakbay amadlaw dak. Masapul ang makapanaw akon. Anyas, ti kotse. Kasla nagkapumot dito eh. Mabit lang. Malasin ko na di ako siya. Samat Harold yan naglugan. Anya? Oh, Ananias. Kunak man na nakapanaw kan. Adda ka pa'y matlagayam dita. Manang, Adda naglaw kong andar ti kotse. Iso adi nardaras ko ti rimuar. nakadayo na manang. Ah? Ananias, apa di ka matimtimag? Sige. Ipagpagnaklangan. Bareng adda masabat ko apagluganan. Sa anak laki diyan nagbidto, Rodessa. Dito isangot ti balay ti naggapuan di kotse anang nagkuapid manaw. Ha? Ni Harold nga tanatpay sa taychay. Ti amok ni Harold ti kasarsaritam. Saan mo't? Tanimot gayam Ananias ti kadwamitay di tiruar. Unak man no iti balay tapatit kan Rodessa tinaggapo ang iho. Iso anarabian ka nag-awid. Apekas sa tilagam, nakaliglitay ka. Mama, Ada ka ti problema? Ay, mapit lang. Anya day ta akahita. Anya't linaon na day ta. kwentas mama. Isagot ko kumaday ito'y kini Rodessa. Apay, kaayat-ayat mo ka din ni Rodessa. Inaklo na ka din di panagayat mo. Saan pa'y mama? Ngam napanunot kong isagutan ni Rodessa. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kinkwana. Oh, talaga ka ay ayat ang unay-unay ni Rodessa. Nagdiretso kay Jibalayda. Kalpasan ang nagatang ko dahito akwentas. Saan akon nga nagtuloy. Kalpasan ang nakitak ida. Iti kaayan-ayat na itirwar. Ha? Adan ka ayan-ayat ni Rodessa? Nakitak tinaerot apa naging nigam da iti ima. Kayat nasawan. Agayan ayat dan. Harold, apay adi ka tinangawisang kanya. Napinpinta sa pagpasyaran dito eh. Di nga min Rodessa. Aglalo no tikayan ayat mo tikadwam. Ha? Wan gayam. Adda kayat ko nga isagot kin ka. Awatem. Ano tayo ito eh? Lukatam. Tapno maamuam. Sige. Kwintas. Nagpintasan na kwintas. Nanginalakit diti pananggatang iti daytoy. Isagot ko kumakin ka dayta di rabi. Uray santa pa'y nga gayan ayat. Tanda dayta tinapod na panagayat ko kin ka. Napan kay Jabalay idi rabi. Uwan. Imayak. Ngam saan ako na nagtuloy. Kalpasan ang nakita kayo kini Ananias. Anya? Sa anak lakad diyan nagbigdot iti nakita. Kaayan ayat mo ni Ananias. Saan ka di? Saan ka kuman nga gulbod kanyak? Maawat ko. Tipan nakapaay ko. Kayat ko pa ilang isagot dito ay akwentas.
Harold? Ngumno da ito'y akwintas ti diyo pag kinaawatan. Manipod iti tapaw ti bantay da ito'y a resort. Ibal lang mo da ito akwintas iti baba. Nagdardarasa kon ngay may. Gaputay nyawag yung anak patagtiba gayo kanyak, Mrs. Robio. Talaga na patigtibagak kan kabadet. May panggap ka da Harold ken ni Rodessa. Huh? Anya ti may panggap kadakwada. Dimtang ni Harold idirabi analitay. Igam na ti kahita ti kwintas nga isagot na kumakin ni Rodessa. Anya? Nakadano na ni ti balayo idirabi. Saan na nagtuloy? Ah, kung nagtubay ka ta. Saan ka nagbiddo ti tinanggag ko nga ongor ti lugan ang nagsardang iti sango ti balay mi. Uray saan nakanupay akayan ayat ni Rodessa. Kayat na ngay sagutan iti kwintas ti kapsat mo. Tapno maiparik na tinalaos a panagayat na kin ni Rodessa. Idiri mo anak. Saan kun anak kita ni Harold? Gaputa saan na nagtuloy daytoy. Kalpasan na nakita na ni Rodessa. Kanti kayan ayat na itiruar ti balayo. Ha? Ingatanan niya, sti pagpakana. Sino ka no tinakita na, ma'am? Saan nga imbaga ni Harold? Pabura ka ni Rodessa ti makagasat ni Harold. Ngam, sayang, at damot gayam kaayan ayat nan ti kapsat mo. Kapampanaw lang ni Badet. Tanda ni nagdanon kayo ti balay. Nagkapuam ka di, iho. Kay tultulnog ko ni Rodessa iji balay da, mama. Anya? Kunak mano na upay ka na ti panagaram mo kan kuha na, iho. Kalpasan anamuam nga addan kayan ayat na. Inawis ko ang nagpa-share iti resort, mama. Anya? Kas jay ti kinasinaw ti panagayat ko kini Rodessa. Naimbag tulaang apakalaglagipan na. Talaga nasingpat ka, anak ko. Agap, asino ka diti bagpagab akayan ayat ni Rodessa? Am-am mo yung unay, mama. Makla at kalakit di ng amam. Asino? Ni Ananias. Anya? Ti anak ti Manalon. Oh, may sala na ko rapay tinangati kan ka. Nabit ka no pa yung nagayan ayat da, mama. Saan ko pa yung naipod no ti panagayat ko kini Rodessa? Oh, saan ang mabalintay to, Nag-aasat ni Ananias, mama. Umapalak. Masapol nga awatak ti pan nakapaay ko. Pintas na ito'y akwintas. Nanginalakit ti daytoy. Makonsensya ka mang suot iti daytoy akwintas. Amangan ngamin na masair tirik na ni Ananias na makita na. Ngam, dayawat, ti kinapudno ni Harold iti panagayat na kanya. Raamat ti kinapakumbaba na. Urepak na. Rodessa? Oh, kasarita ka man? Di man ang patet. Kasla makaungot mo titiwag na. Apay nga ta. Rodessa? Manang badet! Sana nakatrang ka tiri daw. Sumrag kay latan. Nagapuak iti balay da Mrs. Robia. Agpudno ka man kanyak? Agayan ayat kayo ka din kini Ananias? Ha? Saan ka makapagulbod kanyak? Tanakita na kayo ni Harold. Manang... Amok, nga amom dayta. Tanagsarita kayo kini Harold. Maag ka Rodessa. Nuniki din Ananias ti ayatan. Sa anak kaya nga nagbidot.
Kotse ni Harold tinakita tayo di, kat naggapoy ti balayo. Wen, Ananias. Saan ka nun na nagtuloy? Gapo iti pan nakakita na iti pan nagkinibinta. Ket impapanan nga agayan ayat ta. Saan ko pa nakasarita ni Harold? Panalangan ti may bagbagana, may panggap kanya. Awan mo ti problema ka ni Harold. Nasingpag. Rodessa? Saan ko maamasair ti riknam iti panangdayaw ko iti kinasingpag na. Si Kati ay ayatek. Kat naaklunan ti pan nakapaay na. Nataknang ni Harold. Baknang ngam napakumbaba. Wen, ni manang batit ti problema ta. Sana pabor iti relasyon ta. Ngamin, ni Harold ti kayat na apakiayan ayatak. Nagpintasan na daw kwintas. Nanginalaki din ito eh. Saan nga ta, aday ito'y, ti kwintas nga imbaga kanyak ni Mrs. Rubio? Nga isagot ko man ni Harold kini Rodessa. Apay nga ta dito eh. Intad ka din ni Harold kini Rodessa. Apay nga ta dito eh. Manang, abay nga da ka dito kwarto. Kunak na da ka itayan. Sana nakatrangkay so simre kaklatan nga mawang ka magkayam. Nagkapwam. Ha? Saan ka nga agulbod? Nagsarak kayo kini Ananias? Manang, maawatam ko mamat ti marikrik na. Ni Ananias ti ayatek. Maag ka. Awan sirbi ti kinasirib mo, Rodessa. Diyak pa nga minasango kinasarita ni Ananias kat. Ayabang tumankit di dito balay takasaritak. Manang, anya ti pang panggapa mo? Saan mo nadamagan pa eh? Wan kayam, apay dito kwintas. Insagot ni Harold kanya. Oh, makitam, ti panagayat na ka. Itilaksit, ti panakaamo na nga adan ka, ayan-ayat mo. Sinagutan nakapailaang iti kwintas. Talaga, nadakalan dagiti baka tarakan ni Ananias. Nawawalat da, tada parsyak da mistiso. Minupulin ako nakuma. Yun ay mati pa nagsasao kung anya aparsyak. Nagagat, nagtartaray ko iti dinguan ti anak ko. May samira na lang ta. Uray na trabaho na. Nay. Kada nagsardo nga kotse, iti batog tirpaman. Ni Mrs. Rubio. Tulungan din ay. Istong! Mrs. Rubio. Ada ka din ni Ananias. Nay. Mrs. Robio? Iso na itong dimsagi di tricycle. Ananias, mabaling ka diya makasarita ka. Dumanan tayo iti unag, Mrs. Robio. Anya nga pati gagara na kanya. Amom lagi titigagarak. No, nakapagsarita kayo ken ni Harold. Saan kami pa nagkita, Mrs.? Apay ka di? Diya ka mo, no kasadong ibagakan ka na ito eh. Nakababain man ng nagribalan nyo ni Rodessa. Kat sikat ikinayat na. Gabotas siya tayo ayatan na. Naturad ka nga agsasaw. Kasla kayat mo pa'y nagpanakal kanya. Nagubsang ka. Sa darumpag atutupan ka. Si Papa kumbabaag nagpakawan ka na kayo. Numalit pa nagsad ti ibagat. Anya ka diti gagarayo kanya. Adada may bagay ni Harold apara ken ni Rodessa. So na mabalin, si kalangan ti agpabusoy. Anya? Nasing pati anak ko. Imalalatay kiday di mayor nga amana. Amo ka naragsakdan to ken ni Rodessa no isuda adua ti agkagasan.
Nakapanawan ni Mrs. Rubio. Siyak mo ti makisarita king kaanak ko. Nangag ko tinagsaritaan nyo ng sa anak ka nakibiyang. Tan, Naimbag launa yung tao dahil di Mayor Rubio. Adot na tulungan na. amok na ita tatang. May san ni Rodessa karang tinait ka ni Tigundaw yung makapagadan. Aging gay tinapagturpos na iti kolehiyo. Ken naadaan iti pagtrabahuan. Katimala ni Harold iti amana. Ilalaam kumati pa nagpagayam yo. Anya ti kayat siya asawa ni Tiday tatang. Masirip ka. Amok amay buksilam ti kayat ko asawan anak ko. Kayat siya kanya asawan. Gapo iti kinaimbag ni Harold kanyak. Gapo tanak kurapayak. Agpabusoyak. Kat isakripisyo ti panagayat ko kanya Rodessa. Nakadanon tandi ti balayo. Ngam, aglamlamis lang ti dakulap mo. Ananias, Nasaysayat mo sangwak ni manang mo. Rodessa, Ananias, anya tararamidan nyo di tirwar. Sumar kayo, tagsasarita tayo. Kaya't da ka nakasarita manang badet. Saan kon nga anamungan ti panagdatdaton mo iti kapsat ko? Gaputa kayat ko ani Harold ti makagasat ni Rodessa. Namnamal ka mangag kulay takada kayo. Idi pala, nadlaw kon. Asan kay apabor ti panagaram ko kani Rodessa. Naimbag tamom dayta. Nanumuak unay, no may diligak ni Aaron. ngam, sikat ay ayata ka Ananias. Rodessa, mapan kay ti kwarto mo. Kayat ko adwa kami lang kan Ananias ti agsarita. Ngam manang, Rodessa, tong palam ni manang mo. Nasaysayat nga agpaiso. No dua kami lang agsarita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nalabi ta saan nakamaawatan no apay ani Harold ti kayat ko apara kini Rodessa, Ananias. Saan nagaputa may saak nga ambisyosa. No di kat, kita akti pagimbagan ti kapsat ko. Amok day tamanang. Pudno anak ko rapayat. Ngam adamat na turpos ko nga adal. Kaya nagtabtrabaho ah. Saan laday ta, Ananias? Ado ti pakaarusak ta ni Harold. No kinasimpot ti sapsapulan ni Rodessa. Kasta akmat. Kan amok mat at talaga anay baga tao ni Harold. Nasaya at tamom dayta. Ngem saan lang adayta. Gapot tadakkel ti utang mi anay bag anakam iti pamilya da Harold. Dayta ti may saga po na. Tano saan agapo iti day di Mayor Rubio. Jak lamon. Nanya kumama ti nagtungtong palang ti biyag mi. Manang padet. Sapay ko matamaawatam dayta Ananias. Nupudno ay ayatam ti kapsat ko. Nakasagana ka amang isakripisyo iti bukod mo arik na. Para laang iti pagimbagan na. Mama, saan arumbang tinaramid yo? Saan kumaada kayo kini manang badit? Ti agtulag. Harold, Saan aktumatlangan na ragsak? No saan asyak tay ayatan ni Rodessa? awan tiga po na asaan na ka maayat ni Rodessa. Awan ti mabalin tayo. No ni Ananias tay ayatan na. Wah, talaga na ipagkatao iyo. Imala ka iti day di papang mo. Saan ko kayat nga aramatan ti kinabak ng tayo, mama? Tapno lang magunod ko ti kayat ko. Sikapay kitintag sakripisyo. Imbilang kun agayam ni Ananias, mama. Saan akin naman naging bubukod? Timang dadaal iti kinasingag na. agpagpakaasi akin ka
Manang Padet. Maawatan da kuma. Saan mo kumamot alapdan ti pagragsakak? Rodessa, saan ka kumangagbali na maag? Ni Harold, ti parakan ka. Kit-kitak ti pagimbagam. Ngam ni Ananias ti ayatek manang. Awan ti gapo na adi mo masursuro nga ayatin ni Harold. Adu ti pangatiwan na kini Ananias. Manang, Oh, anyat pagsangitan. Nagasat ka ta si kati ayatin ni Harold. Naglagi pa. Adu ti utang ta na yung pag-anak kami ti pamilyada. Saan ta ama kabaybayan? di na kumamot konsensyahan manang. Bigbigag ti utang ko ana imbaga nakam kada Harold. Gamsan ko maaday tati makalapad kanyak iti panagragsak ko. Kat pakaragsakan mo ti bagbagak. Denggan na kumarude sa ating ko ha. Tingitingam ana yung bagtariknam. Agpanunot ka. Saan ka itong agbabawi? No ibawing mo ti panagayat mo kani Harold. Si Riring kay palagaya mamasang pataktatang. Inorturay na kadi. Madlaw ko analiday ka. Sa anak lakit ng agbindot. Naggapo ka iti balay da Rodessa. Tinasarita nagtikapsat na may papanikayan ayat may kani Rodessa tatang. San ka di pa'y lang nga makaanay ti panakisarita ni Mrs. Robio kin ka. Laglagi pa mamakital-talon ta kadakwada. Sana kaskari na ngay sakripisyo klatan ti panagayat ko kani Rodessa tatang. Kasadon ni Harold. Kasanon no kasarita na kamot. Tang, Oh, san ka amabayin kinkwana? Ipagpagapumla kuman iti kinasayada. No pa'y ada kinasabrak ti ugalin Mrs. Robio no minsan. anda mariribo ka na kadagitang ibagbagayo kanya tatang. Ay, sige. Mapan ka maturugan, tablo makay nanak. Ananias, amok nga may nakakinasarita ni Mama. Saan mo pang panunutan? No anyaman dagit imbaganakin ka. Harold, Pudno ngay ayatak ni Rodessa. Maawat ko asikati ay ayatan na. Wen, maawat ko ti panakapaay ko. Kablawan ka. agyaman na. Saan aday ta ti mangdadaol iti panagpagayam ta? Saan mo pakananagan ni Mama? Tinubngar ko tinagsaritaan da kini Manang Badet. Mabahay na kunay kan ka Harold. Naimbag ka at tao. Sa anak tumatlangan na ragsak, na mapilpilitan ni Rodessa, ang makiayan ayat kanya. Nakita kayo idi, ana erot ti panagpinut patyo iti ima. Nailasin ko iditi ko Chem. Jak impagarop ang nakita na kami gayam. Ita lang may bagamday ta kanya, Harold. Gapo iti na imatangak. Ingkaddan ko ngagpabus uyak langan. Kablawan ka manin. Nabang ara na kiti daytang imbagam. Naimbag ka agayam. Oh. Apay ngagluluwa ka. Saan ka kadi maragsakan iti dati apa nagkita ta? Naragsaka ka na niyas. Nga malitayanak. Gabukan ni Manang Padet. Kaya't nakapilitan na lipatan kalaangan. Tapno na waya ni Harold nga karam kanya. Saan ka nagladingit? At na pintas ng ipadamag ko ka. Nagsarita kami kanya Harold. Anya? Maragsakan kalakit di iti dahi ti ama-amwam. Inkari na kanyak asaan nan asingaan pa'y ti ayan ayat ta. Kasta ka di. Naimbag a tao ni Harold. Saan na akayat ang madadahal ti panagayam mi. Gapulangi ti panagribal mi iti puson. Agyaman na. Makasangit na kita dayta anamwag. Ananyas.
Anya ti kunam Harold. Apay nga inaramid mo dayta. Saan arumbang asika tilimok ba? Mama, saan aga po tabak ng tayo? Nangatula yan ti panagkita tayo itibiyag tayo. Saan akayat day di papadayta? Anya? Saan ko akayat at agik ko anti saan ana ikari para kanyak? Saan ak tumatlangan na ragsak? Nupilitak nga ayatan nak ni Rodessa. Nasingpet ka, iho. Ang mga nukat katawan na tanyanan niyas. Tayong kapay kat nagpakawan kan ko na. Saan ko man aday tatipan panunutan niyo pa'y mama? No saan man ani Rodessa tinaikari para kanyak? Makasara kak to iti sa bali. Naglaing kan Rodessa? Ita kala asumangpet? Napnapanan nyo kadimanan kan Ananias. Ha? Manang, anya ka dito pang panunutan? Rodessa! Talaga ka diyan natangkan ti ulo? Saan na kon nga ikan ka no? Agpapakasyak kan ka, manang. Aklonam ko man ani Ananias tay ayatag. Noon niya launa yung tinakitam iti dadya a tao. Isartang mo ko man nga idul-dul-dul ni Harold kanya. Nakapagsarita dan kan ni Ananias. Anya? Sakbayan nagsarita da. Nakasarita ni Harold ti inana. Ah? Sana po na ita. Oh, nday bagagaya man ni Rodessa day takan ka. Wan, pudno. Nday bagunay ni Harold. Kasana kayat nga dilitil ti bagi nakin ni Rodessa. Idinto tamo na ani Harold ti ay ayatan da. Mabain ako na kayo, Mrs. Rubio. Badet, nautob ko asan arumbang dagiting pagpagak kini Ananias. Anya? Kaya't ko nasaya at kami iti imatang dagiti tao. Saan ko pa'y ana ibagaday tuikan ka? Alalukuyak ni Harold at umaraya a mayor iti sumaruno nga eleksyon. Maraksa ka nakparay ti dayta. Amok, dakkel tinamnaman ni Harold ang mga bak. Gapoy ti day di asawa yo. Sayang nga Rod. Nagmayat kumano isuda kin ni Rodessa ti agkakasa. Bayan nyo, alukuyak lat na ti kapsat ko. Anya? Kababayan na ko ma. Gaputa kasla idaldal ko ti kapsat ko iti anak yo. Mawatan ka? Naimbag ni Harold. Iso babalawag no apay asaan na nga irupir ti panagayat na kin ni Rodessa. Saan na mapalinday to'y? Masapal makapanunutak iti pamuspusan taptang sina darote sa kanananyas. Apay kit din at Jack aramitan. Naimbag ta nalagip ko tayo. Kitahak lang ano sana makagura ni Ananias. Kat isunton mismo ti mangisina iti kapsat ko. Ladingit at langan dahil ang aramidak. Mabali nakakuradak to. Ngam pagimbagan mo't lang dahil to'y ni Rodessa. Kunak na datalaan. Madanong tamot gayam ni Harold iti dayto a restaurant. Sapay ko ma. Tasaan ka makasinga kada kayo kini Ananias Rodessa. Siya ka mismo. Tinangkid daw iti daytoy apa nagsasama tayo. Anya? At day baga ni Harold kadata Rodessa. Manipod idi na amo nga agayan ayat kayon. Ingkadang ko alipatan kan Rodessa. Ngam kayat ko ti makipagayam kada kayo. Agyaman ako nay, Harold. Agyaman na Harold. Excuse me. Sumbatak labi iti awag ni mama. Hello? Kaawawag ni Atty. Franco. Kaya't nakakano ba kasarita? Kaslaan mo kung ibagana. Nagsarita tayo idin. Patkam kumalangan tikit daw na makisarita kan ka, iho.
Apay, sa dino ka di kayan? Adap dito restaurant, mama. Kaduak daanan niya sa Rodesa. Ha? Urayan dak lang ang makasangpat dita balay, mama. Isunton ti pa nagsarita tayo. Isu madlagaya masan ka nakita iti kwarto mitay. Imuna kagaya mo dito italon anak ko. Parbangon pa lang itay makapuutak tatay. Naridam ka talaga ngagriring. Sana kami na nakaturog pa eh. Itay manggapon nga glawag. Imaya ko ni titalon. Hindi pa ilarabi anadlaw ko anaragsak ka. Talaga naragsakak tatang. Ngamin, nagsasango kami kada Harold ken Rodesa iti restaurant. Kat impanamnaman na asaan nan asingaen ti kayan ayat ko. Diya ka mo narumba nga maragsakan ak. San tayo nga mo no anya ti sumaruno ang mapasama ka anak ko. Nadlaw ko anapod no ni Harold kadagiti imbaga na tatang. Saan lang nga nagbayag ti panakisarita na kada kami, tay nawagan ni mamana. Kaya't sa ngamin ni mamana nga agtaray amayor inton eleksyon. Panagkunak, saan na ka nga inggan ni Atty. Franco nga alukuyan? Tapno manugot ka lang ang kandidato a mayor. Nagsarita tayo idin, mama. Awan ti isem ko iti politika. Kaya't ko asurutam titugot day di papam. Makapagserbi aklat tano kayat ko. Iho, panunuta man ay impag. Wen kayam, talaga ka di nga insuko mo, di panagayat mo kin ni Rodesa. Sakbay masaktanak, mama. Ang mga noon niya pa iti mapanunot kong aramidan. Manglipat aklaangan. Nung nagkuyog kayo manan ken ni Rodesa. Saan pa kami na nakasangpat? Naladawak namin na dimanon iti opisina da. Ang mga no sinuko ni Harold. Manang padet. Apay ka sa tipan ng kitam kanyak. Sa bagay, saan kumata sigurado? Mabitla nga, adalang alaki ti kwarto ni Rodesa. Tay pakitakan ka. Nagturong iti kwarto ni Rodesa. At niya taday chay. Maburbur siya anak. Kaya, napanan nga ta ni Rodesa. Pudno nga ta asinokon ni Harold. E din tanalpasan na nagsasarita kami. Oh, daytoy. Kwintas. Apay na ito kwintas manang badet. Wan, napinta sa kwintas niya. Amom, nangina ting gatang ni Harold iti dayto a kwintas. Insagot na ka ni Rodesa. Anya? Amangan no pagaro pa mga gulol budak, nagar-arami dak iti rason, tapno isinam. Tilang kayat ko panunutan Ananias. Apay nga inawat ti kapsat ko dayto a kwintas arig kalo ni Harold. Idinto tagayan ayat kayon. Awan nga tati panagayat na ka ni Harold. Oh, saan ka makasao? Saan ka di apod no ti kinunak? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kagap-gapo lang ni Ananias iti balay manang badet. Ha? Apay nga dakin kati kwintas. Impakitak kini Ananias. Anya? Imbagak kan kwa na ngayon sagot ni Harold daytoy kan ka. Apay nga imbagam day ta ni Ananias manang. Apay akas lamabutan ka. Siguro, pudno ti imbagak kini Ananias sa niya. Nga, anya manang. Kastoy, agayan ayat kayon kani Ananias. Ngam apay nga inawat mo pailaan dayto a kwintas. Saan nga ta nga addamat panagayat mo kani Harold? Oh, pagduado am ka ditarik na, Rodesa? Sana po na day tamanang. Kapsat ka.
Kasto di araramidam kanyak, manang. Hindi pa lang oblagan ka. Itanya tinaduktalam. Tatang, jak kayat akad nga ni Rodessa. Aging hiti jak makasarita. Kayan ayat nakangam apay nga inawat na tisagot ni Harold Kinkwana. Tatang, Apay nga inlimod nakin ka. pangasing. Saan nyo ko mga adari ribukan ti panunot ko? Agpanunot ka kumahaan na imbag, anak ko. Ulitak may baga ka na kayo. Masapo lang makasarita ka mismo ni Rodessa. Ay ayatak unay. At agtaloy kakin ko na. Ananyas, pagkawanan ko. Agtangit ka ngay marakop kanyak. Kan, apay nga pakawan ka kanyak. May ipanggap iti kwintas ngayon pakita ni Manang ken ka. Naklatak nga ro di tinamak kin ko na. Iso nga ron niya pagpakawanan ken ka. Sorry no yung limit ko. Saan ko maaday tati pagdua-dua ang kanyak? Nadapay kayat mong ilaw-lawag kanyak. Dumngagak. Imbabawi ni Harold nga itid kanyak ti kwintas. Kalpasan na nakita na, kinamuan na nga gayan ayata. Intid na matlaang kanyak. Kastanda ka no, ti panagayat na kanyak. Anya, Saan ko maaday ta ti pagduha-duha Ananyas? ay ayatin ka unay Rodessa. Ay ayatin ka, Ananyas. Kat na ito sing-sing. Ti tanda tinapudno a panagayat ko Ananyas. Abayat siyak matan makita ti sing-sing iti ramay mo. Ha? Kung nagpaso, itala amadlaw ko. Saan gaya man na kayo sa tiramay ko? Nalipatak siguro. Anya, ibagakin ka idi. Ipatag mo ti sing-sing. Asagot ko ken ka. Kastanda ti panagayat ko ken ka. Tanong mapukaw mo. Kasla na pukaw mo matan. Ti panagayat ko. An ka pinaayaban, may kalata dito balay. Ada ka din napatag nga ibagam kanyak, patet. Adda, Mrs. Rubio. May panggap dito iti kwintas. Oh. Apay na ita kwintas. Babit lang. Kasla malasin ko dayta. Saan kayo anak bigdot iti pampanonotin nyo? Dahito akwintas kat insagot ni Harold kani Rodessa. Nakigtot nga niya si dimpakitakan ko na dahito eh. Gaputa saan nakabalan nga isagutan ni Rodessa iti kasta ti kangina a kwintas. Saan na nga dahita, Mrs. Rubio? Masigurado ak apampanonotin ita ni Ananias. No awan ti patag ni Harold iti puso ni Rodessa. Apay nga inawat na dahito akwintas? Gaputa nangina dayta kwintas. Amang ano dahito iti saan da pag kinaawatan? Amang itunda, iti panagsina damatlaan. Huwin nga paiso. Kaya't nasawan. At dapay lang namnama, amabalin nga ibaw ing tumatlang ni Rodessa ti imatang nakin ni Harold. Huwag nga peso. Tsak nadladlaw nga awan itiramay ko ti singsingin sagot ni Rodessa kanya. Iso pa yung tinakadlaw. Ayan nga tanda dya singsing. Tsak matamon nun sa dino tinangit diswag. Angam, adalang dito na dyan. Sana mabali na mapukaw. Nakalukat diri daw ti kwarto miso asimbre kaklatan. Kaslad na sa pulang. Ti singsing tatang. Kanya sing-sing. Dini. Mabit man lang. Diyak mo't makitan di taramay mo.
Ni Rodessa tinakadlaw nga awan itiramay ko na dya sing-sing. Apay gabi na pinukaw mo. Saan ko pinukaw? Diyak lang amin amo no sa dinutin ang itis-diswag. Amang ano, diyak napupuutan na naragrag. Imposible ba dahil ang ibagbagam? Napuka mo dahil ta. Idinto nga... Ay naapo ay yan napatagdayt jay tayo sagot keng ka ni Rodessa. Iso napat patag siguron, di kwintas ngin sagot ni Harold. Anya ti kahit siya asawan. Amangan no isukat na ka, kapoy langit ti dayta. Biro kam ti singsing. Amangan no dayta ti sanyo apag kinawatan. Ure asino mat, pukawam tin sagot na king ka. Oh, anya ita. Di kaslasikan tinang pukaw, iti panagayat na king ka. Dayta tinagsaritaan mi kini Badet, Harold. Saan gayam nga mo ni Ananya sa sinagutam iti kwintas ni Rodessa? Anya lakit gani manang Badet. Saan na kuman nga imbaga dayta kini Ananias? Saan mo nababalawon pa ni Badet? Mama, kalpasan ana amuak nga agayan ayat dan. Nagbalinlaangan agagangay asagot ko kini Rodessa dayjay akwentas. Apay nga inawat na day kwintas. Ang mga no dapat nalimad arik nanakan ka, iho. Saan kayo kumangag panunot iti sa bali, mama? Ano dito yan? Amangan na napukaw matan ni Ananias ti singsing. Anyat na pasama ka. Inyunay-unay kung idikan ko na. Rodessa, apay, kasla adda pa kariribukam. Manang Badet, Amo, nagkita kayo manan kini Ananias. maawatan na ko mamanang. Amok, kagura yun ni Ananias. Kat, tayo tatiga po na, nga itiruar ti pagkitkitaan yun. Anya man ti nagsarsaritaan nyo. Nagsaritaan nyo ka diti maipanggap iti kwintas, ngayon sagod kan ka ni Harold. Nagpakawan akon ka ni Ananias. Apay ko magpakawan ka kan kuana. Iti anya aga po. Gapo ka di? Taadamat pasat ni Harold, tita puso? Manang pang-aasim. Saan mo kumamat na nariribukan ti panunod ko? Ay ayatek unay ni Ananias. Naamuha kon ti maipanggap iti panang pakita king kanimanang Badet. Iti kwintas ngayon sagot ko iti kini Rodessa. Harold? Iso nga ingkadang ko, akasarita ka. Dua talaang. Ha? Imbabawik ngayon sagot kini Rodessa dayjay akwintas. Kalpasan anak kakita ak iti pamanaknak nga agayan ayat kayon kini Rodessa. Napanunot ko nga itad matlakin ko na dayjay akwintas. Tapno ada pagalaglagipan na. Nga itid na minsan apasat ti biyag na. Kit nagayatak itinapudnukin ko na. Akwek. Naklata kiti makitak na dya kwintas. Kaya namo ka nagapukin ka. Dagos asin ni plot iti panunot ko. Nanya ti panggap ni Manang Badet. Anya dayjay. Kaya't nangagsina kami. Tasikat ti kayat na aparet kabsat na. Saan ko akayat nga idaldal ti bagik kini Rodessa? Diyak kayat ang mapilpilitan laang. Amang ipadag kanyak. Baknang ka. Ngam nasingpat ka, Harold. Nawaya ko maama-aramid mo amin na kayat mo. Tapno matagi ko ang ti panagayat ni Rodessa. Saan ko akayat nga aramidan dayta? Inayat ko ni Rodessa. Ngam saan ko akayat? Asyak ti makagapo. Amarakrak ti ayan-ayat yo. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Harold. Apay nagbalin kamutan amaag. Saan kayo kumamat nga agsaw iti kasta, mama? Makaanay ko man daya kwintas amang dataal iti ayan-ayat da Ananias ken Rodessa. Saan ko akayat agundawayan?
Malagip ko pa lang dito imbaga kanyak ni Papa. Oh, Ado ti pagwadan, ana ibati day di papaking ka. bagay mo kumatalag ka ti Mayor. Iso ano umay manan ni Atty. Franco. Umanugot ka kuman, iho. Napanmanan dita ti saritaan tayo, Mama. Pudno timbagayo itay. Adda amin kanyak ti gundaway. Ngimjak kayat nga addan tulaang amasaktanak. Awan gapuna, adi na ka masursuro nga ayatan ni Rodessa. Inulit yumanan nga ibaga dayta. Kasanon, no saan nak amasorsuro nga ayatan ni Rodessa. Amangan no agpungtutak. Kat saan tumat lang anaragsak ti panagdin namin nga agasawa. Sarita kayo gaya man kan Harold. Talaga na imbag. Imala iti amana. Tatang, Namapay ang naliday ka pailaang. amok ka sa anak lata anawaya amang pasyar ka ni Rodessa iti balayda. Ngam, dapat dakdak ka na problema, tatang. Ti Singsing, Saan mo nabirukan? saan pa nga Rod? Ang mga nunapukaw matan. Sa anak ngagpakita ka ni Rodessa, aging kay tijak makita na dya Singsing. No saan mo ang mabirukan? Di ba ikat pulusan, adi kayang kita? Pagtungpalan na data, agsina kayo. Kat mapan ken ni Harold, kat isuti makagasat na. Masapo lang mabirukak di Singsing, tatang. Juan, kinasarita di Harold day jay nga Ananias. Idinto ana pintas kumanday tagod taway na. Talaga na sing pati anak yo, Mrs. Rubio. Bagay na launay kag mayor. Iso nga ruti bagbagakan ko ana. Ngam oray pa saan ko lata amang awat ni Ananias sa para iti kapsat ko. Iso nga ituloy ko ngay pamuspusan ti panagsinada. No agsinada, mabalin amariing tinamdaman ni Harold. Kat ituloy nan tumatla ti agaram ken ni Rodessa. Madlaw ko man, Rodessa. Kanain mo tinamasapa ka sumangsangpat. Saan kayo ka din nagkit-kita ka ni Ananias? Nabayagan na saan kami nagkita, manang. Uy, nagpaso. Apay mata na saan nga parang ni Ananias. Aguray ka. Adan sakit di saan nyo ang kinaawatan? Agasem? May bturan na di nakamakita? Amo namot ngami na saan anawaya amang pasyar kanyak, manang. Uray no sa anak apabor iti ayan ayat yo. Ibturan na lagta kumati pa ng pagpabain ko kankwana. Takasta, tinapudno nga agayat. Ananias, kunak na maibturam adinak makita. Namanon nga aldaw, saan ka nagparparang kanyak? Pakawanan na ko, ma. Anya di kayo tasawan day ta pa nagpakawan mo. Diyak pa nabirukan ti Singsing. Anya? Napukaw mo ti Singsing? Apay di mo inananadan, Ananias. Ipagakin kay di. Nga ipatid mo. Akas iti pa nang salimut-mut mo, iti pa nagayat ko kan ka. Umdas ka di apa ka basulak laytakin ka. Ulit pakawan ken ka. No talaga napatagak ko, ma. Saan mo apin ukaw ti Singsing yung sagot ko kan ka? Rodessa, Agasam, gapoy tinalao sa panagayat ko kan ka. Siyak pa yan, tinangisagot kan ka iti Singsing. dahil ka di timang dadael iti ayan ayat ta. Nasakit tinagam ko. Tamaibturam gayam. Adinak makita iti manungal daw. Iso na say sayangat. Na itultuloy tanti saan ta pa nagkita. Anya, Wen, liklikan ta kumapay lang tiyak kita, Ananias. Kaya't ko, adalan ta, tipudno akaririk nata iti tunggal maysa. rumbang ka di akas ti pagtungpalan ta. Masapol ka ding aramidan ta na ito eh. Apay,
pagduwa-duwa ang kalinti panagayat ko ken ka. Sige, panawan ka. Inton makaamiris tang agpadpada. Nang nangrunakin ka. Isula ang manan, ti pa nagkita ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasakit tinagam ko. Agasam, di na inanadan. Tising-singin sakot ko kankwana. Di na lang mo no kasano ti kinapatag kanyak day dyan sing-sing. Agas iti panagayat ko kankwana. Rodessa? Rodessa? Apay manang. Anya ka di tinapatag nga ibagam kanyak. Sana nakatarang ka tiri daw. Rodessa? Ang mga kong sangsangit ka. Sana kang magsansangit manang. Hmm? Napulingan na lang. Anya? Hindi ka nagulbod kanyak. Nabata tinangag ko, agsangsangit ka. Apay, ada ka ti saan nyo ang nagkinaawatan ka ni Ananias? Awan manang. Nagulbod ka pala. Amok, nagkita kayo ka ni Ananias. Manang mapalit ka di. Panawan nagpailangan dito kwarto. Kaya't ko tiyag may sa. Sikan tumat nga mahin. No apay at di mo inanadan da di asing-sing. Ngayon sagot na kin ka. Dahil talang arudan ti poon ti sanyo ang nagkinaawatan. Nasakit kinahakam ni Rodessa iti panakapungkol ko iti sing-sing tatan. Saan kami kanopay lang agkikita? Anya, Adalan mi kanopay ti pudno karirik na titunggal maysa. mabitlang. Kaslasan nga umanay dahi tarason apag sinaan niyo. Tatan, Amang ano, pagduwa-duwaan mo ni Rodri sa ti panagayat na kin ka. Amang ano na alukoy ang ti kabsat na alipatan na kalangan kat ibawing na ti imatang na kin ni Harold. saan tatan? Saan nakasta ti kinarukop ti panagayat ni Rodessa sa kanyag? Uray amo idin ni Harold nga agayan ayat kamin kanyanan niyas. Insagot na lata kanyak daytoy akwintas. Saan ko pinugpukaw daytoy akwintas? Indulin ko. Idintuan ni Ananias. Pinukaw natin sagot ko kan kuwana kasing-sing. Di na inikan patag di panagayat ko kan kuwana. Rodessa? Igam mo tita kwintas ngayon sagot ni Harold kan ka. Nagpintasan ka di? Manang batet. Nangina day ta. Uray ka sano ti panagulbod mo kanyak. Amok, adda saan nyo ang nagkinaawatan ka ni Ananias. Kasla maawata kung ti kayat mo asawan, manang. Awan pa itim bagbagak, Rodessa. Ngam, ang mga nagdwa-dwa kay tan, kat nautob mo ang nasaysaya at no ni Harold ti ayatan. Talaga ang nasingit kan kanyak badet. Isang oray day taaba na di mo mailimod na istoryain kanya. Gapo tadakkel ti utang niya na yung bag-anakam kada kayo, Mrs. Rubio. Diyak lang mo, no. Anya kumama tinagtungtung palan ti biyag mi. No, saan Gapo iti day ti mayor. Agyaman ak launay. Ado kayo asan na makalipat iti kinaimbag tay ti asawa. Isu adyak ingkaan nga alukuyon nga umanugot ti anak ko kumaan. Iti jaya ni Atty. Franco. Nga kandidato ang mayor inton sumaruno nga eleksyon. Kasta ka di, Mrs. Rubio? Juan,
Tsak mabaling nga ipapilit no talaga asaan na akayat, Badet. Bagay ni Harold ti agmayon. Katamok, masurot tanto titugot day di Mayor Rubio. No dato maawatak matirason na. Ta, saan nakto na matulungan ka dagiti negosyo mi? Tinapatag kanyak. Maituloy na kumati na tungday anapod no apa nagserbi ti amana. Gapoy ti kalaat nga ipupusay na. Dahita tinaibaga kanyak ni Badet. Gapo ka no iti panagapukaw ni Ananias iti singsing nga insagot ni Rodessa kan kuana. Idi aklunan na ti panagayat na. Inggadang na asaan da pay laeng nga kitkita. Anya? Saan ka kadi amaragsakan? Napintas na iti agundaway, iho. Dakal ti gundaway mo asikamot lang ti ayatan ni Rodessa. Diyak kaya ti manggundaway, mama. Harold, Saan tayo ko man napakibiyangan? Noan niya ti problema da nga agayan ayat. saan mo ka din nga ayatan ni Rodessa? Naibagakon, mama. Diyak kaya ti manggundaway. Awan iti kinataok data. Walo, napasakitan launa yan tiriklam. Saan tayo ko man napagsaritaan data abanag, mama? Saan tayo napakibiyangan? Ti parikot ti sabali. Nabayag gaya mo na saan kayo nagkita ka ni Rodessa? Saan kayo kadi ama ilaw iti tunggal maysa? Saan ko maarumbay nga pagsaritaan pa rito eh? Maawatan ka. Gaputan naglibalan ta idi ni Rodessa. Laglagi pong kuma. Nga imbilang kan anapatag kanyak agayam. Agyam anak. Kinapudno na. Amo ko noan niya dayta a problema yo kini Rodessa. Na istorya ni Manang Badet kini mama. Ngum kunak kini mama ajak kayat ti manggundaway. Daknam naman na kasi ti pagtungpalan ti ayan ayat mi kan ni Rodessa. Napukaw ko lang ti singsingin sagot na kanyak. Kas jaymot kan ti naramit na. Harold. Si kamot kayam. Sumra ka. Umay ka. Adda ka din ni Rodessa. Jaklam mo. Kasangsangpot ko ngamin. Anam nabayagan na kanayon na masapa nga gawawid. Talaga asandan nga kitkita kini Ananias. Mabait lang ha. Kita kiti kwarto na. Agtugaw ka lang kita. Nabayagan na saan kami nagkita ka ni Rodessa. Mailiw ako na yun kankwana. Kailiw nakmat nga ta. Anyan tinagtungpalan ti ayan ayat mi. Diyak kabala na mapukaw itibiyag ko. Ngam no nagmaumawan ti panagayat na kanyak. Awanan ti maramidak. Saan lang ani mama tinakaamuak iti problema yo kini Ananias Rodessa. Uri a mismo ani Ananias. Imbaga na kanyak. Anya, Nagbinilang kami na singad nga agayam. Nakapinpintas ko madaytoy agundaway ko. Harold? Anya, tikit mo sa wen. Akwak. Adda ka pailaang dito'y puso. Kasano matan? Agnervyosak matan, iti panang pareng kanyak ni Harold. Adda kayat ko adamagan kin ka. No agayan ayat ta idiin sagot ko kin katikwentas. Kat mga pukaw mo. Kaya't nakadi asawan.
nga saan mo matang inikan patagtaayan ayat ta? Harold, Saan ko apanggap apasakitan teriknam? No ka ba alam apukaw ni Ananias? Gapu iti dayjay asingsing. Mabalin akabaalan nakmat apukawon no kas pangarigan. Tasyak kumati inayat mo. lading kita Harold. Dagot malaptan, di ba nagarubos na gitin mo? Tessa, agsarsarita kayo pala ka ni Harold itay. Yung nagtartaray ka na pimanaw, at simrek ka dito kwarto. Apay, Nasaktan at kadagitin baga ni Harold kanyak manang. pinasakitan na ka? Wen, kaslaim parupan amatin kanya ka narukupak nga agayat. Gapo iti pa nakapukaw ni Ananias sa tisingsing. Kilaat-lat na pinukaw ko ni Ananias sa tibiyag ko. Kat, kaguram ni Harold, gapo iti dayjay nga imbaganakan ka? Saan manang? Tessa, denggam anay bakti bagakan ka. Dakdakkel nga dayo ti basol ni Ananias kan ka. Manang patid. O muna, pinukaw na ti singsing ay sagot mo kan kuana. Kastanda ti panagayat mo, idinaklon mo ti ayat na. Maikatwa, kan kang ronan na unay. No talaga anapatid ka kani Ananias. Maibturan na ka di? Asaan na ka makita? Nga manang, siyak tinang ibagakan ko na asaan kami pailaang agkita. Uray pa, Rodessa. No talaga anapod no ti may sa at tao nga agayat. Ipanagnak na dayta. Urayan niya pa iti ibagbagat ay ayatan na. Malaksid. No ipalubos nan asumrek ni Harold di tapuso. Sana makatulong na dapat nagsangsangit mo. No masaksakitan ka, mamimpinsan na pukaw at ibiyag mo dahil dyan nga Ananias. Rodessa, anya tararamid mo? Aldawa na, di ka pala bumangon dita? Naimbagtasan na nakatrangkatiri daw ti kwarto mo, simmer kaklatan. Manang patid. Kaslang kakapsutak ang napikatan. Anya? Langan magpaisot yung kakapsot. Kasla di pa sumungot itibag mo. Agurigor ka? Baya manang, pilitik ti bumangon intong nadamdama. Tinasaya ati pankalangan itong doktor. Amang ano kumaro pa iti marikliknan. Saanan, ang tumaraklangan iti agas. Saan mga alatang ng daolom? Manang, Oo. Agsagit ka manon? mailiwag namin kanyanan, Diyas. Ha? Agasam, di nakmanlaman lagi pa kumustaan. Ay, overacting. Igor-igor mo, tiili mo, kani Ananias. Masurunak iti day tanging bagam. Unay ka na din ko. Kasta, ti ka grabe ti panagayat mo, kani Ananias. Kung kunam tikas tamanang. Ngamin, saan mo pa yan napadas tinaganya? Ikakit ni Rodessa. Gusto detan. Pinasayat. Ipangkalangan iti ospital. Ananias! Mabalin ka di akasaritak ni Rodessa manang badet. Nakalagip ka man ang sumarong kariti kapsat ko. Kunaktan na linipat mo. Manang badet. Asin mo dito. Ay na, Rodessa. Ada dito yan. Tay gurgurigor mo, akaili mo na unay. Rodessa, apaya kasta tilangam. Masakitak nga Rod. Ngaming karkarigatak ti pimangon. Uray maululawak. Ala, aging bagkamit nga tan, Rodessa. Ala, kasaritam, Ananias. Nabayag ka din na masaksakit ka. Pagkawalan na ko ma. Di akong may turon pa iti iliw ko kan ka. Agadulakit din dagita prutas nin sagot mo kanya Ananias.
Kumusta ti Mary Creek nam? Nainbag akon. Agpapidsa aklaan. Ay ayatin ka unay. Ay ayatan ka matunay Ananias. Kat pakawan anak ko. Sakto rin bang agpakawan kan ka? Awan basol mo kanya. Ako nagpituta. Saan ko maatipan nakapukaw mo iti singsing tigapuna? Nga agdua-dua ak iti panagayat mo kanya. Jak ingagarit ti pan nakapukaw ko iti singsing. Ngam, iti dato akong daway. Sakmat ti mang sagot iti singsing kan ka. Oh, Nagpintasan da iti ang singsing. daytoy asingsing ti tanda tinapudno a panagayat ko ken ka. Agyamanak. Iti panangyusong ko iti ramay mo na ito asingsing. Ijayak matan ti parakasarta. Makaluwag iti raksa ko. Magkikasarakin ka, Ananias. Wen, gaputayayatan ka unay. Ay ayatan ka unay, Rodessa. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.